Anyat masidangay, nanang. Day taman na nagprito ak iti ikan, kan nagpinakbutak. Karne ngay, apehang kayo nga nagluto. At damot tay nabati nga adobo itay aldaw. Ay, dahil langan ti sidaak. Ado ti kanak no karne ti sidak. Agsida kamot iti ikan Pasig akarne ti sidsidam. Iso anak kalukluk magda. Agdayet ka man. Kasano nga damang ngayat kin ka lalaki no kasta ka. Ay nahanyo ka di nga isi-isi ang dati pamagik. Tadag panpanta siya ito nga pamagi. Mamati ka. Sino ko mati mailawan mo king kangay? Awanin, babakitan ka na balasang. Basta makigtut kayon to no iawid ko jay boyfriend ko. Makiasawa akon iti mabiit. Kit para makita anak ka. Kasi ka nakasagana ka na makiasawa ara. Wen, ready akon ngam uray hantan sa pay nga agkasar niya. Agbuy-buy friend kan gargar friend tapay lang. Ta enjoyan tapay ti kinabalasang kan kinabuarota. Katwa na. Ken maysa. Awan pay mo't lang ti nakasagana busbusen tang agkasar no bilang lay. Ha? Apay awan urnong mo jere. Awan tabasit mo't la ti sweldok iti pagtrabaho. Anya trabaho maya? Kwa. Maki-extra ak lang itagduduma a restaurant. Ay, sige, hangabalin. Hanak matkit di nga aganat nga maikasar. Basta iawid ka iji balay mi niya. Tapno maamuda ka dagiti parents ko. Sige, ara. Tatang, iso ni Jire, dagbalin to nga asawa. Naimbag nga orasyo, tata. Agmano Agure kaya. Ara. Mano itayan tay kilom? Apaya nga data kilo ti damdamagan nyo. Manut kilom ko na. Nasurok nga 100. Apaya. Sika ngay baraw. Manut kilom? Ha? Kwa. Idi na odi ang nagkilo 45. Tsak amo itan Ta medyo nagdayitak basit. Ha? Ay sos. Iti kasta pambagim. Agday dahit ka pailaay. Wen tata. Tayo iwasak dagiti natataba amakmakan. Agpalok magkaki di abaraw. Tanay, kasla saan ka may bagay iti anak ko iti kasta langam. Pasensyakan baro ka. Saan ka kumaamaw upay, wan? Ngam ipagbaklan dagpaysaw. Tano kasano ti kinalukmag ti anak ko. Isumat ti kinakutong mo. Di kan sama mangmanganan baraw. Mangmanganak mo, tata. Pasaray agmerinda akpay ti mamidwa Kwa? Talaga la siguro akas ti kababagi. Ha? Apay aya nga problemaan nyo data kinakutong ni Jiri. Kaslasaan kay nga rod nga agbagay anak ka. Ay nahan ngamin nga data pa magitikit-kitaan nyo. Han nga balitag pakutong akto tapno maipatas ti pamagimi. Agpakutong kan sa ara. Tapno di da ibaga asaan tang agbagay. Han nga tanga baliktad, Jire. Si kaati agpalok magtakamatam dato'y pamagik. Ha? Si kaati agpakutong ara? Narigat pa'y matagpakutong. Mabalin siguro ang ininutak. Hang ko nga biglaan tabaka agsakit-akit di. Wen, pastarog yamon tagdayet. Ay wen, kasano nga ara? Jak mutin ka ba ilan ti maisinaking ka? Jak pa'y agawit Kat ada kanyam ito'y kan balay nga agihan. Ha? Ngam, di tapay mo't nagkasar. Amang agungat dananang kinitatang mo. Haan, taimbaga kanya da nga awan pa urnong mo. Amo damat nga awan kwarta ta. Ibagam to nga rod kadakwada nga agnaeda kung diti balayo. When no, ijay balay mi ti pag naedan ta. Baka ado tinauyaw ijay lugar yo. Uyawan dan to kay diti kinalokmag ko. Sapay kasursuron ko ti mauyaw. Dumanugak no kwa. Ha? Isu nga uray ito'y tan nga agihan. Pipya ito'y taman mano tinauyaw nga tao. Gat ala sika nga rod ti makaam mo, ara. Napanan ni Jiri bakay? Aday jay kusina, agin inaw. Day,
Apay nga isutagin inaw. Katrabaho ti babae day ta. Di ko maanak ta taginaw ah. Aday jay silid da jay anak mo, agil-ilad. Ay, nagloko day tang anak mo. Andirin nan sa amot ka asawa na. Apay aya asap sa pulom ni Jiray lakay. Nakasaritak ni Isko aka nakakitay. Agsapsapul da kano iti kadwada, ta kurang da pa iti 5. Agkontrata da ngagkabiti ija kalsada. Ibagam to ano madamdama. Urayom amalpas nga ginaw. Ay, adamot aramidik no bigat tatang. Jak makapan iti bagbagayo trabaho. Ha? Apay, anyat aramidem baraw kwa. Aglaba ka dagiti muring tayo tatang. Ay na. Ay bayam ani arat yung mga ngaramid iti dayta. Siya kon tatang. Kaalaak ngamin taglaba. Agdalusak tupay kun agdaitak. Nakitak ngamin ang nagado ti pisang dagiti kurtina yun iti balay. Kun oray tay up ti sofa. Nagdakkel ti pisang na tatang. Daitak amin dagijay. Ha? Jire, ayat mo ti sumurot ka ni angkal ko. Ada ngamin balay nga kontrata na. Karpentero ni angkal ko. Anyat maaramid nga iara. Kat agbalin ka nga helper na ah. Agkiwar iti semento para bunag kasjay. Ay, pasensyakan ba kay? Ngamjak ka ba ilang dagita trabaho? Ha? Naimbag no para luto kan para inaw ta iso. Ape, han mo pa nga napadpadasan tinagubra iti kastaya. Saan pa'y ara? Awan experience ko iti kasta trabaho. Ta saan ko hiyang dagita. Anya? Sa anak na iruam iti nadagsin a trabaho ara. Kat anya langan nga ti trabahoam. Kat agluto aginaw, agwalis kin aglaba, uno agdait kasajay. Anya? Napili mo gayam iti trabaho yung manugang tabakay. Saan anapilay? Di na kanu kabailan tinadagsin at trabaho. Saan siguro ang nairwam Ay sos, kasano daytan ngay. At nangarod sweldo ng aglutaw, kas kada aginaw kin agwalwalis lahay. Nakapsot siguro nga agtrabaho itinadagsan. Tanay, nagkutong nga road. Ay, kasano daytangay. Ala, ipamanihok lang arudon ti tricycle tayo. Naimbag dayjay tasan anadagsan at trabaho. Naimbag ano ang muna ti agmanehaw. Katsuruan na Amon to pa'y ni ara, isunto lagi din. Jakmut amot agmaneho bakit? Kat ibagbaga ni tata nga ibiyahe ka no di tricycle da. Kat kasano nga ro datangay? Kasano nga maadaan tayo ti kwarta nga inuhang ka nga agtrabaho? Jak amot agmaneho bakit? Wi, anya mat datangay? Han mo nga amo ti ag-construction. Han mo nga amo ti agmaneho. Han mo nga amo amin. Anya langan damom, ag-inin na ako nagwalwalis langan. Pasensyakan bakit? Marigata nak ngamin at talagang agtrabaho itinadagsan. Ay, agpalok magkangamin Mangan ka iti adu tapno lumukmag ka. Agpapigsa ka tapno makatrabaho ka itinadagsan. Basta saan ko ahiyang dagita trabaho bakit? Iso pasensya ka lakuman. Ayan Jesus iti tricycle yo tatang. Apay, papanamanin ara. Inakman kiti agpasada tani, awang kwarta me. Ha? Sikat agpasada anak kaw? Wen hanmat nga kaya ni Jerry ta ag-drive. Isu nga siya kuna. Awan ano hanak nga gunay, hang kami nga maadaan iti kwarta. Kaba ilang mga rod ti agpasada? Wen, nalaka lang data. Ay, masadutak kumaangam kapilitan mat ngamin. Han kanumat ngamin nga makatrabaho iti nadagsan ni Jerry. Isulangan ati para balay ta siyak tagpasada. Ayan na ti mapana-tricycle. Ay, siyak manong, dato'y tricycle ko tinix. Ha? Ne, agman-maneho ka ading? Babae ka man. Ne, apay gaputa babayak, hangko nga kaya ta agmaneho. Kayak, ha? Ha? Sige nga rod. Pakitulod na kijay balay da ulit na ganya. Arkilain kan, tamas sikuranak nga agura iti pasahero. Ay, o sige, manong.
Mayat samot no agpasada ka anak ko. Hiyang mo. Ni, bagkunaan nyo mat nanang. Kumut-kutong ka ngamin anak ko. Mayat gayam no agpasada ka. Kasano katyak masangot ag merienda no agpasadak. Nang runa no adu ti pasaheros. Pumintas ka pa'y gayam no kumutong ka anak ko. Rumwar ti kinapintas mo. Oh. Ha? Ay, aya. Kat mayat ang arod. Ada nga minan exercise ko. Hanan nga kasla edi. Para ba kayo? Nanang, mangantayon. Nakaluto akon. Kat anyat linutom nga masida nga jire. Tay paboritom abakit. Pork sinigang. Ay na, makapabisin. Mangantay ang arodan tani, mabisin ako na yan. Labang lumanon ti ulista abakit. Linabaam ka di manay. Ni Jerry tinaglaba. Linabaan na amin nga ulos. Supot tipungan, kurtina, ken amin amureng tayo. Aya, nagbanglo pa dito kwartuta. Nagdalaws. Iso tinagdaldalos itay. Manipod adda ni Jerry dito'y balay. Naurnos ti balay. Unarap. At iwan na pa ni Ara nga agdalaws. No agdalos ni Ara, sinsinan. Ngam ni Jerry, nakaururnos ka na banglo ti balay. Una, tapunasan na amin asuli to'y balay. Maikat pa'y amin atapo. Kasta siguro at talaga tihiyang na atrabaho. Para balay. Una, nagagatmat nga agdalos. Aglaba, kan agluto, kas kada aginaw. Naksayan pa'y nga ron ti trabaho dito'y balayon. Ikit mayat abakit. Sa nabali, taawan bisyo na. Kan nasingpit mat. Ayos daytan. Una, narigat mo't no pilitan tayo nga agtrabaho itinadagsan. Amang ano agsakit, makabasol tayo pa'y. Sa nabali, tanaasikaso kin ni Ara. Idasaran na pa'y itikanan na. Itimplaan na itikapina. Kurang nalasubwan nanjay anak ta. Sika ka din ti sumarunong agkarga, Ara? Ay, haan pa'y manong Ramon. May kalima akpay lang itipila. O sige, urahin kan ading. Ha? Kat ada kanyam data manong. Mabayagan ka ano urayan nakpay lang. Arkilam nga minan ha? Sa anak magkiting agdardara sa ading. Iso nga ayos lang. Amom, ading Ara. Sumiksiksi ka man. Kimutong kamatan. Ha? Sa lakas ididamo ang nagkita ta. Nalukmag kay di. Ngam ita, kimutong kamatan. Napintas gayam ti pamagim no nakutong ka. Ay, thank you manong Ramon. Ay, tinasayat. Enta pa agmerinda bit. Pangururayan ta iti pila. Katwan libre lakit di. Wen, siyak ti makaamukan ka, ading Ara. No kasta. Nagbakasyon ka lang toy. Wen, makauma mo ti jay lugar mi. Makaboring ijay. Eso nga imaliwak sayak man pa. Kat imbag man ta ito'y lugar mi tinapilim nga pagbakasyonan. Wen, daulitag ko ditoy. Iso tinakigyanak. Kasta gayam. Atan samot asawa mo na ading. Amang ano ada makakita ka data ditoy. Kat ipulong data kadakwada. Ada kaliblib-in ko nga maupupayak. Apay, sadot ka di? Sadot no trabaho ti lalaki. Tila ang paggagatan na kat agloto, aginaw, agdalos, kan aglaba. Hana nga kaya ti trabaho iti construction. Anya, apay ngay. Wano talaga asadot. Hangko amo kastamat nga rud ti atap ko, baka agpampambar lang. Sigurado tayo tading. Ay, narigat nga asawa ti sadot. Wan nga rod. Siyak nga rod agpaspasada kat iso na ti para balay. Ay, awa na. Kaasi ka lahang Ara. Agpanunot kan, tanas hapapay. Di kay sapay mo't nagkasar. Wan ataawan kwarta na nga busbusan mi nga agkasar.
Kasano mat ngamin nga makakwarta kat hanmat nga makitagad. Iso nga kapilitan nga siya ti manggad tap na da kwarta me. Kaasi ka mo, Ara. Ay, no siyak ti maasawam. Diyak kayat nga agtrabaho ka. Ha? Aywan, baro ka pa no adan asawam. Baro akbayading. Diyak mo't masarakan ti babaya para kanyak. Ngam itat na nakita kan. Kasla kayat kun ti mga sawa. Iso na lang ta adamot din agtagikwageng ka. Ay, kwa. Mabalin ko mat nga si na anda jay. Ta, 1/4 lang ang tinabate nga panagayat ko kanya na tata. Ta naupayak nga perme. Tahan mat nga agtrabaho iti nadagsan. No kasta, palubusan nak nga agaram ken ka? Katuan, awan pa'y mat nang kasar kaniyak. Iso nga, mabalin pa'y. Ara, apay anak kami suot ka. At ka di problema? Wan, ada, si kati problema. Ha? Apay ka di ara? Hangkan nga ayatan. Iso nga gawid ka ni Jebalayo. Ha? Apay ngay? Sorry nga talaga nga napukawan ti sigud nga panagayat ko kanyam. Iso nga agsinatalangan niya. Anya? Apay ngay ara? Di kalanaas yan kin ni Jerry. Sininaamatan nga awan gap-gapo na anak ko. At daga po na, nanang. Dakal ti makagapo. Anya ko ma, Sadot, han nga agtrabaho. nagagatmut nga trabaho dito'y balay. No ito'y balay, ngam no trabaho itirwar kat nagsadot. Awan ano kas jati pa kaya sawak. Hanga dumuras ti biyag me. Kan nadatap ko nga bakla da jay. Anya, pagkunaamang, Kasano kathan nga agtrabaho iti nadagsan. Trabaho ti babae iti kayat na, di bakla. anya, Han nga balay tahan kami mat nga nagkasar. Han nga narigat ti panagsinami. Agawid to ni dya lugar mi ara. Kasanon nga iti panagpasadak no pumanawtan igtoy. Agtagi balay ka lang nga ara. Diyak kayat ngagtrabaho ka. Ay na, imbag kapay. Amo mga ibagati kasta. Wana. Tati babae para balay lang. Da kami alalaki tagtrabaho para iti pamilya. di kag dardarasudos ara. Nabiit kayo pa'y laanagam mo itinubyaw. Ngam sumurot kan kuana. Nasingpat nga ron ni Ramon. Hanak ano nga pagtrabahoan. Agtagibalaya kanula ang nanang. Agpanunot ka kumaan na imbagan ako. Ay na, nakapanunot ako na nanang. Ni Ramon ti pakiasawaak. Isunto ti mga kasar kanyak nanang. Awanon, si murutan ni Ara iti baro anubyo na. Saan ngagpampanunot na diyang anak mo? Dila na asyan kini Jerry. Agsangsangit akas laubing nga pimanaw. Sapay sinusuon na piman, dagiti kawas na. Awan maaramidan tanasukir mo. Agasem mo ti bagbaga na ngay. Bakla ka no ni Jerry. Ay, jak amo iti dayjay nga anak ta. Ay, Sapay la kumaa, tawan to ti pagbabawian na. Si Kagayam, tiyagbalin niya ipagmay. Ay wan, kasingsin ko ni Ramon. Ah, kastaya. Sapay kumaa, tagpaot ti relasyon nyo iti kasinsin ko ipag. Ayun, sumurot ka kada kami, taintay agpasyar. Ha? Da kayo latan ipag. Umay kakidain, maburing ka dito'y balay da insan ko, nogigyan ka laang dito'y. Umay ka, tapno agaliwaksay ka, ipasyar ka dito'y lugar may. Ay, sige, mabiit lang nga ron taag sukatak. Ng mga laka iti kwarta ma, tamangan no masyurto'y kwarta, kwan. Ha? Ay, sige, ipag. Ne, sugalan mat dato imayan ta ipag. Wan, ipag. Pagpalabasan iti oras. Oh, manut binalon mo a kwarta. Ay, kwa, inalak amin dya inted ni Ramon nga kwarta me. 10,000. Yag mo tapagdubyan ta. Agbalin aba inti mail. Ha? Ngam, Di ka madanagan tapangabakak day taipag. Siyak ti makamaw.
Nangipanami ti kwarta ko na. Ikwa. Naipaabak may tisugal, Ramon. Anya? Nagrigrigatak na dya kwarta? Ngam insugal mo lang? Umay ka man! Abi, naklay! Mapantay, Jessilad. Talak amom didusam. Gapo itinarabid mo! Ha? Ay sus, apay kasta tilangam nga imayanak ko. Apay anagado ti kamuul tarupam. Daan ano ka? Mala sobra kaan. Ay, Hindi na nga ranak ni Ramon. ah, Nakabasulak ngamin kanya na kasto'y matante na ramid na. Naisugal ko ngamin dya kwarta me. anya. Mabutang ako nga agsubli kanya na nanang. Isu nga sina ako ni Ramon. May mga oras mo, Kayla. Anda ka din ni manang mo. Adda manong mulo. Adda ijay silad na. Sumra ka Nagyaman na ka rin, Kayla. Mabitlaan. Tayo nagkutoy sandya apasarabok kini manang mo. Ala, nagdakkel mo't day taasan dyan manong. Talaga pinilik tay kadakla nga ginatang aring. Tamok nga may napaborito ni manang mo rito. Oh, excuse me ading. Ala, idisum di talami sa anon manong. Talagang amom ti paborito ni manang ko aprutas Wala. Nang runa day ta nalabasit asandya. Kay kayat na day ta. Unya rod, kanayon agumatang iti sandya. Tapasaray igiddan na akanan numangan kami. Un nga raw. Nakitak no kasano ti panangan na iti sandya. Madlaw a paborito na talaga. Ala, orayang biit ni manang tainak ayaban iti silad na manong mulo. Pag-awi demon, hangko nga kayat nga makita ti panagrup-rupa data nga mulo, Kayla. Inkabiit ka sarita amanang, takababain mo't. Sapay amunang adda ka. Kat ibagam nga nasakit nga ipan ko Kat hanak nga makasaw ko nam. Mabaina. Sikan at imang ibaga. Jack nga rod kayat nga makita ti panagrup-rupa na takasursuron ko. Makapabakwar jerupa na. Nalabas ka mat nga agsasao manang. Nasingpet mo't ni manong mulo Ingka papanawan ko nakne. Hanak nga pagpungtutan, Kayla. Hay, sapay adda pasarabo na nagdakkel asandya. Burakak to pa iti sangwanan na. Ala, saan Sayang, kasaritam laangan ni manong mulo. No talagang awan namnaman akin ka, diret saam nga ibaga. Tapno sardengan na kan asar sarungkaran. Sige man langan. Ay, makangag kanya kay kakasakit nga sarita da dyan nga tao. Lukasta. Talagang awan namnamakan kanilya. Nakasaganak mo't nga aguray. Uray man no abulan, wan no tawan. Basta da ko man namnamakan ka. Awan nga rod. Hangka nga makawawat. Nilya. Agpakpakaasi akan niyam anya. Sardangan na kon nga sarsarong karanta hangka nga kayat. Hangka nga type. Hangka nga paganano. Isung agbiro kay tisabaling aramam. Alang nga ron Narigat mo't no ipilit ko ti bagikyan ka. Aklo nag-atigasat ko. Katwa na. Kasta nga talaga ti rumbang. Ado mati babae edta. Alang nga ron. Diya ko nagbayag. Agyaman aklangan iti oras mo, Nilya. Nay, agim impake kamot mulo, anak ko. Papanam. Inakagtrabaho diya syudad, nanang. Nay, kalaat sa ti papanaw mo, anak ko. O nanang, nagpatulong akadagos iti kalugaran tayo magtrabaho diya. Napahayak mo't ngaminan kininilya. Iso nga umadaywak pa lang. Tapno makailiwliwag ak. Nasakit ngamin ti pan nakapaay ko. Idi pay lang amin nga ibagbaga kasardengamon nga arman ni Nilya. Tamadlaw nga awan pa nagusto na kin ka, anak ko. Tiyamok ak agtinag mo kanyak nanang. Saan mo tagayam? Ay, anya nga ro da trabaho ti sir kami dyan syudad ngay. Bagar iti may sa grocerya nanang.
iti ka di groceria apag trabahuan dagiti daduma babaraws kan babalasang dito'y lugar tayaw. Uy, nanang. Nala, nasaya at mga road. Tapasig nga amom dagiti katrabahwam ijay. Ni, Manong Mulo, papanam, adda ka mo dito'y waiting shed. Agurayak man iti tricycle. Ta agpasyudadak kayla. Sika ngay, papanamay. Nagdakkel mo tabag mo. Sumra kak iti trabaho ijay syudad, Manong Mulo. Ay, lukas ta. Agkuyog ta nga rodeng agpasyudad. Papanam ka di ijay syudad, Manong. Sumragak mo't lang iti trabaho. Inserrek nak ni Nestor akalugaran tayo. Iti groceria pagtrabahuan na. Ha? Ala, nukas da. May sa agroserya ti pagtrabahuan ta? Nag-applyak mo't ka sales lady ijay. Kastaya, agtrabaho ka mo ijay. Wen, damanong Nestor mo't lang kini Jopay akabsat na tinangisara kanyak ijay. Aya, may sangarod ti turungan ta, ading kayla. Nasaya at mata nagkuyog kayo ngay may kayla. Mulo, nga maguray kayo. Naimbag man ta nagrana kayo. Nagrana kami ijay waiting shed ijay lugar tayo, Jopay. Ala, agsagana kayong ruden. Tamang rugin ti trabaho yun no madamdama. Kan may sa abanay ti pagnailan tayo amin na trabahador dito groceria. Man ti stay out. So ada tayo tagkakabalang stay in. Ilya, asino di sa nga ilim itay? Nagadumot itulbag nga agkakalumbite ni pantalon na. Ay, big time da dyan agar-aram kanyak, tatang. Big time nga. Baknang? Wan, ado tilugan kan balay na nga papabangan na. Ano, kastaya. Naimbag no barupay da ijay. Kaslan nataengan mo't time. Nasurok sa amot 40 titawin na. Wan, nga mayos lang data. Ubing pati kasta nga taw-tawan. Kayat mo da ijay? Wan atatang, ngamhang ko pa lang nga aklonan. Agpakiputak matbuaset, ah? Kano may nga aklunan nak nilya. Nabayagan nga gar-armakin ka. Nasurukan na makalawas. Unayan, nabayag aya para kanyam data makalawas laang. Ay sos, nabayag day ta na. Kat no idi ka ubingak. Kat kabayagan day ta makalawas sa panagaram ko. Maysa, wano dual daw kat aklunan da kadagusan. Kat sa bali idi sa bali matatan. Aklunan nakit din, ta agasawatan. Hanak to nga tanga agladingit iti sidong mo, Manong Randy. Baka nga'y pagsangitan nakto. Saan? Apay kumapagsangitan ka. Paragsakan ka kit di Tapag namayag to tibiyag mo. Ado, ti papaabangak abalay. Kanvan ko. Isu nga agbyag ka akas la prinsesa iti puder ko. Sige nga rod aklonan kan Randy. Kat kano nga rod nga'y kasarnak nga'y. Ay, iti kabita na panawagan na. Agkasarta iti bongga. Ay na, nagmayatan. Ado man nante umapal kanya ko. Ano kaskas ano? Kahit kasano, datan. Wanan Randy. Mula, rumorta nga rodan. Dain ta agrambak. Rambakan tati umuna nga aldaw ta. Kas agayan ayan. Apay nga hotel mat nga dagos dato imayan ta Randy. Wen, tapno makainan nata. Nabanog ta nagpasyar itay. Isu nga ginanata mat Hantamot nga nabanog. Tanapan talaang nangan iji restaurant. Panagriknak gamin kat nabambanugak. Aginanata pa'y sa tanto agawit. Katawan nga rodan siya kati makaam mo, Randy. Sorry Kayla, no agar making ka. Diyak mangamin mapaglibakan triknak. Bayat ti panaglabas dal daw. Na-develop mo't tin triknak ka. Si kagayam tayo ayatag. Mang Mulo, anya laangan ngay ti sawan ni manang ko.
Numaamuan na nga agar-aram ka kanyak. Nang runa pa'y no aklunan kan. Awan bibiyang ni manang mo kadata. Di ko malaang maipapan kadata ti panunutan ta. Kinapudno na. Ay, kababain ko mga ibaga dayto eh. Ngam, alaman laangan. Nabayag mo tin akras ka, mulo. Anya? Agpaiso kayla? Wen, iso nga aklunan kan. Oh, agyaman na kayla. Kayla, asino dyan nakamotor nga nang itulot kanya? Hangko nga makita dyan pa na tanakarikap mat di helmet na. Ay, kwa. Ni mulo day jay, manang. Molo! Apa nga tulod na ka? Wano inarkilam dyan motor na? Saan manang? Addan nagkinaawatan mi. Aniya! No kasta? Insublat na ka nga inaramday dyan nga tao. Uwan manang. Kat inaklon mo mat. Uwan tay ayatek mo't manang. Ay, hangkang agpanpanunot nga. Ah? Ni, apay ngay akas tati sa umanang. Amom nga binastat ko, inaklon mo mat. Iso nga ron nga hangko nga inaklon, taha nga pasado iti standard ko. Sa balit standard mo. Sa bali mo't kanyak amanang. Ay, diya kayat ni mulo nga para kanyam. Hang kayong agbagay. Sinamkit din ta na sa papay lang. Agin inayat kami kinimulo manang. Ay, basta ang ko nga kayat na dyan nga agbalin nga bayaw. Awan na pintas nga masakbayam, ijay tapada tamat nga mamermeraot. Ne, apay amalmalday ka kayla. Ada ka di panikot mo? Kasano Jopay? Panawan na ko ni mulo. Ha? Papanan na? Nagpakadan ijay groceria idi kalman. Agap-apply ngamin para abroad. Anya? Kasta niya? Ay kat mayat ano maka-abroad. Tapno daras kayo ang makaurnong. Kat, saan kayo pengagkasar? Saan pa'y Taagurnong kami pa iti pagkasaran mi, friend. Wen, mayat kasta. Panunutin nyo pa nga umuna tayo masakbayan nyo. Sa bagay, mabitlaing aglabas ti tawanitan. When metkit di Nilya, bumangon ka ditan, tayong ka mamigatay. Mano nga aldawan na kasta ti Jermaw. Aglaladot ka kanayaw. Ay, adda nga rot kayat ko nga kanan. Igatangandak man itinitib nga mangga. Ha? Nay, apa yan? Aginaw ka. Uwan nga rod. Ngamahang kayo nga madanagan ta ikasarnak ni Randy. Bungga pa yang nga kasarti mapasamak. No kasta, ibagam ta pagsasaritaan tayong tikasariyaw. Ibagam ta dumanon dan. Uwan tatang, basta igatangandak nga rod iti mangga tapno sumaranta tiriknak. Nilya, kailiw ka una yun. Randy, ada ibaga kanyam. Jak amo no maragsakan ka wanuan niya. Anya tayo ta? Masih kugak. Anya? Ni, nagbiit mo tan anakargaan ka. Katnam na minsan laan ilaw anta. Kat ada ka numot nga talaga ti kasta. Kan si kalang mo tinakagaraw kanyak. Kasanundaytan ngay. Ha? Apay, ada problema? Han mo nga kaya ti panagsikog ko? Ay, ukwa. Sana kasta. Nung naklaatak lang amin. Dumanon kayo kanon ko na ni tatang. Sige, takasaritak to dagiti tatakkel ko. Agawid ak ije lugar mintun bigat. Tay nakayaban ida. Ayandan ngay manang. Itay pa yung urayan tayo tinobyom kanti partidos na. Ngam di damot la sumangpatan. Aldawan. Ay, hangkaman mat nga agganat, kayla. Suro ang mamatag uray. Na-traffic da siguro Dinamag mo ka din no ayandan manang. Han nga ron nga makontak ti cellphone ni Randy. Tawan lakit di signal na. Ay na, makiasawa kan manang. Kalaat mo tipan nakiasawam.
Kun masikog ka pa yun. At danton ka, anak ka. Wen kat kumusta kayo matan nga kanimulo? Sininaamon. Saan Tagin inayat kami mo't manang. Agkasar kaming ton. Apaman makabakasyon manipod abroad. Ay, nakasta? Nag-abroadan da dya nga mulo? Wan, kapampanaw na laidi na minsan akalman. Ket na ko na ajakon agsubli iti trabaho. Ta isula kanun ti agtrabaho. Nene. Imbag man ta naka-abroad da dya nga mulo? Angam, Uray pay. Hang kayo latang agbagay. Ha? Nilya, awagan man Genovium. Nagbayagdan nga eh. Matiktikanin dagiti kakabagyan tayong agururay iti idadanon da. Apay nga nga inay, ayaban nyo dagit nga tatao. Kat dumanon da pay laang mat. Hang kami pay mat nga agkasar. Kayat da nga rod mo ti dumngeg iti saritaan. Isong awagam no ayandan. Upat nga orasin nga gururay tayo. Nakabaybayag damay. Hello, Randy. Hello, asino da ito'y? Da kayo kaditi nanang ni Randy, nana. Kadwa yung iso na. Ayan yon. Ay nga nga ina nga ipagpagam. Asawak ni Randy. Asawa? Apay, asino ka? Anyat masapol mo iti asawa. Ada kami dito'y airport ita. Agtor kami ijay abroad. Anya. Ay, ikwa. Kaya't ko mga kasao. Ada nga minapatag nga ibaga kanya na. Awan, mabit lang tanapan lang nagsiyar. Ay, aday tamot gaya man. Sweetheart, adawag mo. Kasaritang biitan. O sige, panawan ka pa dito, sweetheart. Hello? Randy. Agpaiso aya nga ada asawam. Wan, isa pasensya kan. Sunay no nagliba ka ka. Di ka mabaling nga ikasar. Ta kasado ak iti mo ng asawak. Kat mo ikatlon nga asawak ti kadwak ita. Anya. Kasano ak nga rudan ngay. Kasano nga ito si Kuko. Namnaman may manlangan ti iyo umayo tadta. Ulbut kamat gayam. Awan babain mo. O sige, bye. Ay! Kasarsarita ka pa lang! Hello! Ay! Kasano aktatan ngay! Itata nakapagpasngay kan. Anyat planom nilya. Aga playak nga aga brood tatang. Kat dawatak titulong yu kani Kayla. Awawiran nyo pa ilang ate anak ko. Di ka madanagan manang. Di mi baybay anti anak mo. Ay, agyaman na kading. Hang kayo nga madanagan tano maka-abrodak. Pawitan kayo nga dagos iti kwarta. Molo? Ha? Ay, Nilya, si gamda ita. kunak tupayakat nga si kadata. Ay na, talaga nga nailat tilobong niya. Asino nga ti mang ipagarup nga agsarak man ti dalanta. Katitoy pa abroad. Naibaga ni Kayla ti panag-abroad mo ditoy. Ngamjak ni namnam makita ka. Wan nga road. Unay matan, intortorong samat negasat. Kat kamustan ngay. Aywan, intag merienda tapag is istoryanta. Ha? Ay, kauna, Nilya. Kat kumusta kayon nga ijakabsat ko, Molo? Saan kayon samat nga naragsak? Saan man naragsak kami, Nilya. Agbakasyon na kinto numaya bulan. Kinukas ka sa no? Agkasar kami. Ha? Ay, saan pa'y Anya kayo matan? Urayan nyo mati pa nagbakasyon ko, Saka ito agkasar. Ngam, ag-uray ka kadi. Di ba inayat nak mat idi, Molo? Apay, napukawan ti panagayat mo kanyak. Kwa. Oo na. Nabayagan.
Manipod inaram ko ni Kayla na ibaw ingking kuhanan dayta. Anya, nagsakit mo tanda ta nga ibagbagam mulo. Ang uray no kasta, ipalapal ko lata dato reknak Ha? Kinapudno na, adalimad nga panagayat ko kanyam idingam, binaliwalak lang. Tati amukot hanga pumintas ti biyag mo, ngam tatabimak ng kamatan. Adun tinaipundar mo nga sa nikwam iji pagilian tayo. Ay, nakababain man ngam awan mat siguro dakas na no, ibagak ti pudno nga marikreknak niya. Pasensya kan. Nga maadan ni Kayla nga ayatag. Ay, basta. Syakti mo na nga inaram mo, ide. Syakti mo na nga ayat mo, mulo. Subliantan aja na palabas. Papuskul konti rupak. Siya kung tag-aram kanyam. Mulo, I love you. Syakti mo na nga ayat mo, di ba? Siya ka ti pakasaram ko, ma. Anya? Hello, Manang. Hello, Kayla. Nagkita kami kanimulo ito abroad. Ah? Kastaya. Kat nasaya at agbakasyon ka no inton umay abulan ni Mulo, Manang. Ay, hanan nga matuloy ti panag-awid na, uno panagbakasyon na. Taurayan na kano. Agkuyo kami to, ta isunto ti panagkasarme. Ha? Anyat kayat masawan, Manang? Nakamiris ni Mulo, Kayla. Siya kanutin mo na ngamin nga inayat na, iso nga siya ti kasar na. Anya? Agpay sumat ngamin, di ba? Siya ti mo na nga inaram na idi. Iso siya nga ti rumbang nga ikasar na Naginaram kami ni iti abroad. Iso nga lipat mo ni Mulo, anya. Anya? Hello, Mulo. Anya di inyawag ni Manang Nelia. Agpaiso ka di day jay. Ibaga na nga. Anya? Iso ka nun ti pakasaram. Anya? Ay, awang kinapudno na dayjay Kayla. Kinapudno na. Kanayon na kawisan arumwar. Yung kanayon na magagagad. Ha? Kanayon na nga ibaga asublyan mi kano tinapalabas. Kat kunak may, awan rumbang asublyan may, tawan mo tinagkinaawatan mi ilay. Mulo, amang ano masulisog kay ti kapsat ko dita. Saan? Unay ka na ya. Di ka kadimadanagan. Kauray niya't mapaspasama. Si Kantula ang dayatag. Kat urayim ti panagawid ko. Tagkalay satan. Kayla. Agyaman ak nga rod, Mulo. Ay, no kasta. Mga sawa kan, Juan anak ko. Uwan na lang. Ay na. Nagsaya at nadamag data. Ay maragsakan aklauna yan ako. Masadutak ko man ang mga asawa. Nga madumot nga min ti mangkan-kantyaw kanyak. Kasursuron ko pa yung ti makan-kantyawan. Makadandanog ak na damang kan-kantyaw kanyak iti baak. Ay na. Ay, kasla di ka pala na iruwam kadagita at tao. Amumbait nga ado ti managkantyaw dito'y lugar tayo. Uwan nga rod Amin samot na natattao dito lugar tayo kat managkantyaw. Sapay no isuda mo ti kantyawam, mapikunda. Alala, di mulatan ikaskaso dagita at tao. Sa nabalay, ta saan da kantaw na makantyawan, ta mga sawa ka na nakaw. Uwan mo't kat diya. Ala, agsagana kayo nga rod, ta dumanon tayo nanan. Sino nga'y may asawaan ni Juan Kasinsain? Taga kabangibang nga ilay, kasinsin Juway. Agkasaran jay ka nakam, awan taon ti kankantyawan yaw. No kasta, graduate nga rodan ani Juan iti kinabaak in sandalya. Ay, huwin na, kasinsin. Naimbag nga raw ta nakapanunot mutlaang. Kuna lano sana ko na maadaan iti apo kaw. Kahit naimbag ano ubeng jay asawaan na. Amangan mat no bumakitain,
Di saan mo't la makaanak no kasta. Ay, ubing pay, jay nubya na. Agtawin la iti 25. Ay, kalalaingan na karon Makaanak pa'y daya iti 5 no 7. Ado na itapito. Uray talulaeng mayatain. Malangaraw. Nasayat unay ta makaasawan ni Juan. May kanmanan iti lauya ti bibig na tao. Asino ti alain nyo nga abay inton kasaryaw, Juan, Edna. Diyak amo ka ni Edna, na. Isaw ti makaamo ka na kita. Ay, kwa, agbingay ta Juan. Mangalak iti partidos may ta mangalak kamot iti abay iti partidos yaw. Ay, uwin may mayat no agbingay. Hala umaon da kita'y baak. Tay suda ti agabay anak ko. Anya? Ay, bareng makaasawa damot tayo no agabay da. Naimbag no kayat da. Ay, kayat da. Pay kita sa adon ngay. Bayab, tasyak to ti mangibaga kadakwada. Adaw, ti baak akakabagyan tayo. Sige na nang, tapagpaparisan tayo da. Iparis tayo dagiti kakabagyan may ababalasan kan babaraws. Naimbag lakit din, ten salbar na kiti kinabaak, Edna. Ay, win awan ton ti mangkang kantsaw kan kaakas iti naibagam kanya. Wan nga raw, may istresak ide, tunggal kan-kantyawan da. Isungay ta, nga, dagita ama nagkantyaw. Napintas kan ubing pa'y tinaasawa ko naman. Basta di ka ko magbalbaliw. Juan, sapay ko matagtali na ti kinasingpo mo. Uy, apay ko mga agbaliwak ngay. Inborn ni kinasingpot ko. Isa amatayak madla na singpot lataid na bakit. Itatanalpasin ti kasarta. Aghani mo ta mamut, Juan. Pailaan. Saan na ita nakahanimon? Gastos lang na ita. Kasta nga minti naramid ti kabsat ko dinalpas ti kasarda. Naghani da. Idi kwan, nagsikog adagos di kabsat ko. Kan uray di insan ko. Kasta mo lang ti naramid da. Kan tegayim ko. Nasikugan da maadagos. Ket sika aghanimon tangarod no kasta ti kunam. No siya klamay sa uray saanan na ita. Ang mala, pagbigyan ka, Edna bakit? Nakasangput kay mo gaya mo anak ko. Ay, kumusta nga iti honeymoon yaw? Mayat ananang. Iso na lang, takas lang na bambano kaklaunay. Ada yung amin na lugar tinapanan may. Madungal daw yaw itinapanan yaw. Sigurado daytan. Maadaan aklaki ti adagusan iti apukaw. Una. Namnamaan niya, ngayon ton umay abulan, masikugan na Edna. Ay da! Sa ite na kao na makakita iti apukaw. Ay na! Karup-rupak tukuma. Triplets ko mati sikog na Edna, tapno mamaminsan. Nauray hoston ti triplets no kaskasanaw. Ay, nagmayatan ngayon no triplets. Ngam, uray singin. Ayos daytan anak ko. Uno, uray may sa mayat lata. Nalangarot, iturog ko man biit na nang. Kaslak mo't agtrangkaso ng gapoy ti bandog ka. Edna, kumusta nga iti asawa na? Ay, mayat alin naragsak. Kahit kasanaw, nasingput mutla ka day ni Mang Juan. Kuwan nagagat pa nga agtrabaho. Nawan trabaho na, saan latang agtal na. Di lararamidan na ijabalay. Ay na, nagmayatay. Ay, awan sa pa'y bisyo na. Awan apulos, Lini. Trabaho ate, bisyo na. Ket, intriga na mula ang te matmatgadan na kin ka? Kuwan siyak ti paray gamiti kwarta may. No, naimbag pa'y. Ngamsyak ngay. Ay, sugador lang nga ro din jay asawak. Artag kan babairo pa'y. Uray ko manusan ngis tambay.
Ay, konsumisyon na dyan nga asawa. Kat, kasano nga rod dagiti mga anak yung ay, no awan trabaho nila kay mo. Ay, nailumlum kamin ay iti utang. Puro utang, tikan kanon me, Edna. Isu nga ay na po, apalan ka. Tanakatumpong ka, iti nagagayt ka nasingpot nga asawa. Sana kas iti asawa. Nakasadsadot. Diyay lamamutot, ti paggagatan na. Awan ka di pa'y, Edna. Ay, awam pa'y nga rod lakay. Kunak no addan ngam na dilay lagayam ti panagbinulan ko. Apay ngay nga ta. Kat ipaspas nagtamot ti makabukal iti anak. Un nga rod Angam di ta mapukawan iti namnama lakay. Ay, bambanog laeng no talaga nga awan. Ha? Apay ngay nga ta. Sino nga ta nga iti da diferensya na kadata? Awam mo siguro, Juan. Saan nala siguro at tiyempo pa'y ita, Wano, adda puliyo abaaw, wano Lopez. Ni, awam mo't, Pulimin to pa'y tinagado ti anak na. Tadagiti kakabsat kan kakasinsin ko ka pinaadwan day ti anak. Imposible mo't at siyak ti ayan ti diferensya. Awan pulimi akasta. Ala, anusan tangaroden at aguray lakay. Saan na pa'y siguro at tiyempo ita. Urayan talatan. Kahit kasanungay, insan. Nakabukulain dahuan iti anak. Awan pa'y magkasinsay. Mano abulan dan nga agdindin na. Saan pa'y mo lang agsikog ni Edna? Nay, apay nga ay. Kumapoy samot jay kaanak kasinsay. Ay, agawaan na tasambutan na ti agputaw tanay. Mapanon ti tawad na. Kasta nga rod mo ti ibagbagak, insan. Talagan sa nga awan pa'y. Langasawa kang agpaisaw. Ngam awan mo't puton maho kaanakan. Addan to, uncle? Kumapoy kan samot nga main kaanakan. Nangikas kasar ka pa ilang araw. No awan mo't putot maho. Awan useless kaanakan. Apay aya, adidak sarsardengan akan kancyawan, uncle. Hindi awan pa'y asawak. Kanayon ti kancyaw yu kanya kamaysa kabaak. Itatanang asawak. At dalatamot pang kancyawan yu kanyak. Apay akasta kayo? Nanay. Ay, di ka nga rod agunget. Abarok. Rabak ko lang, mate. Di ta kayo malangan. Tama nga no makadano ka kadina oras iti kalbo alakay. Edna, manutawin mo? 26 kun friend. Ala, sambuto mo ati aganak tanay. Mapanon ti tawin. Ay, awam mo nga rod. Apay no aghanimon kayo manen. Sa balimot a lugar ti papananyaw. Busy ni Juan. Kanayon ti overtime na iti trabaho na. Ipagam ata aglibpay laang. Ure man agawa nga agawa no awan to mo anak namang tawid iti apelyido na. Huwag nga rod. Sige, padasag to nga ibagakan ko na. Ano kaya na? Apay, saan mo ka di mabalinta aglive iti trabaho, Juan, lakay? Apay aya bakal? Aghanimun ta kumamanan. Agrelax tamot uray sagpaminsan laang. Bareng maadaan tan iti anak. Padasan ta ka di taghanimun iti sabali manen a lugar. Ay na, gastos la da ita. Kan sayang ti trabaho kung aglangan ak. Italaang manan nga aglive ka. Raden, bambanog la da ita. Talaga siguro asaan ta agasat ti maadaan iti anak. Di ta kumamapukawan iti namnama, lakay. Napukawan tinamnamak bakal. Aklunan talatan no talaga asaan ta maparaburan iti anak. Saan mo't laadata ti kastan o bilang lang? Ado, ti awan anak na dita. Iso nga ayos lang na ita. Alala, maturok takit din.
Nagsapa pa lang maturog tan. Tawan mo't aramidan tan, di maturog tan. Kasano nga ron na maadaan tayo ti anak, kag sadot-sadot ka mga men. Ina, bambanog lang dayta. Naturog takiting. Payakas ta tilanggam nga imay dito'y balay, edna anak ko. Naimbag pa'y ni manang ko, masikog man gaya mo, nanang. Ha? Dayjay ma, itakabsat mo may. Di na mo ti agtipid iti anak. Basit pa'y la dya inaudi nga anak da nga masikog manayin. Mayat ki di ati adutan anak na nanang. No, adda maipakan. Ngamkas jay mo nga raw nga awan trabaho jay bayaw mo. Jay mo la agputo ti paggagutan na. Nagagayt nga agputot day jay. Ay, sana all, nagagot. Nagagot mo jay asawam Kanayon pa'y nga raw ti pa nag-overtime na. Nagagagot mo nga ada yung nilakay mo Gamjay asawa ti kabsat mo, Edna. Saan nyo amawatan ti kayat ko asawang? Ah. Saan dak amagets, nanang? Oh, adto iti sweldok bakit? Nainayon di tan ti bayad ti overtime ko. Kompleto reta. Mangidulin ka man na, tapno adala ta savings ta bakit? An-anwan ta nga iti adu nga urnong nawam mga anak tayag agawaan ta. Di mo namnamaan na ita. Talaga siguro saan ta na maadaan iti anak. Lipati mo, ti may papan iti dayta. Ay, basta siya. Sana ka mapukawan iti namnama. At danto pa'y dagiti kalpasan ti 5 atawon a panagdanada sada na adaan ni iti anak. Ay na, bambanog dayta ko nakmait. Awan daytaan. Ngala, inka agitasaran ta, mangrabi itakit din. Kalpasan na, maturog ta. Dagitaw, anak ko. Kakastoy ti kanem, ta healthy foods dagitaw. Makatulong kanu dagitoy ataraon tapno agsikog ti may sa babae. Ha? Aramidon tayo ti amin akabailan tayo tapno agsikog kan anak ko. Wino, padasam nga tati agpailaw. Ay na, saan na masapul dagita, nanang? Awan kastay padasin, anak ko. Bareng agsikog kan. Di anak yo ati kasarita yo. Taiso tayan ti problema. Apay aya. Kano nakasadsadot? Ha? Sadot nga. Bambanog kanula ang dayta. Pampanunutan na ngamin, asaan kami kanon ama paraburan iti anak. Naklon na kano dayta, nanang. Anya? Namin adu kanon na pinadas mi, ngem awan kanulat ta. Iso ama sadutan. Anya? Apay Juan, masadsadot ka kanumutan kunajay asawam. Masadsadot nga. Naggagitak tupay. Kanayon ti overtime ko iti opisina. Kan oray day off ko. Sumre kaklatan ako ta iso pa ti sweldo. Saan nakasta ti kayat ko asawan? Napukawan ka mo kanon itinamnama amaadaan iti anak. Ay na, no pinadas mo na minsan, wano namidwa, wano namitlaw ket awan, huston, bambanog laday ta. Ha? Bagbagaan nyo man kaya di nyo manugang iyo. Ipilit nan tumatyag sikog, ket talagang arod nga awan. Saan kami siguro ang maparaburan iti anak Ay, ubing pay jay asawam anak ko. Agsikog pay day jay. Basta aganos kayo. Di kay ka di mapukpukawan itinamnama. Basta na po kawan, tinamnamak na nang. Ipilit mo kit din, no talagang awan. Bambanog laday ta. Oh, at iti sweldok bakit? Medyo dakkel tinasweldo kita, ta nagsasaro no ti panag-overtime ka. Yag mo nga rudan. Nay, apeng aglaladot ka ang mga awat iti sweldok ngay. Saan kan samat na naragsak bakit? Kasano? Agawa ka nga agawa. Ngam awan mo anak ta.
Uray may sala kumat agbalin nga anak tamot. Tapno adda kumamot ay wanak. Tamakaburing mo taggigyan latan dito balay. Saan tan ama paraburan iti anak kunak mayt? Isalipatan mo na ta. Ay, pampanunutak pa ikitin tagtrabaho. Makaburing mo awan ara-aramidon na. Saan na masapol nga agtrabaho ka? Bakit? Umdas ti sweldok apara ka data. Nalakit din. Masapak pa yarong morno bigat. Diyak kaya tagpuyat bakit? So maturog ta. Napanandiid na nanang. Nay, ija ka amo Awan ijay silidyo ay Diyak mo't nariingan. Kan awan dagiti kawas na. Anya? Napanan na nga rodon ngay. Awagam anak ko. Diyak makontak ti cellphone na nanang. Hello, Edna. Apay nga italang agring ti cellphone mo. Ayan mo. Adak dito Manila, ang trabaho ak dito eh. Naglibas ako nata di na mga min palubusan nga umadayaw. Anya? Ay, agawid ka kuman bakit? Sa anak mo't nga kurkurang iti kwarta? Maited ko mo't amin ang kasapulam. Basta kaya't ko tiyo madayaw, ka nagtrabaho. Maburing ak dita nga nararamidan na. O sige, bye. Hello. Hello, Edna. Mabit lang. Hello. Nay, anyat sang sangitam, Juan. Nanang. Di mo't agawid ang... Mano atawon na ni di Manila. Di mo't agawid ang... Nay, anyat ko na Sagpaminsan lang ag-text. Pasaray di na pa yan sungbatan ti awag ko kinkwana. Anya? Nay, apay nga tangay. Diyan ka mo na nang insukat nagsamot tan di manugang yaw. Ay, di kag pampanunot iti negatibo, anak ko. Makumikum la siguro iti trabaho na. Ay, awan. Pinanawandakan, Juan. Insukat dakan iti ubeng. Agulimag kay man matanggal. Imbas apatib ka rin yung tipakinagam ko. Kastamot ti bagbagayaw. Ay, kada magkumat nga main nga agsadot-sadot kakanaw. Awan talaga nga isukat da ka, ano kasta ka. Ha? Mano atawinan, asaan na nagaw? Awid na Edna. Umawag paigan ka. Saan na ka? Nabayagan nga awan komunikasyon may. Anya? Ay, awan nga roden. Di kan mangnamnamakin kwa na barok. Amangan no insukat na kan. Papanam, Juan. Iji Manila na nang. Inaksapulan ni Edna. Anya? Ay, anak kong naglawa ti Manila. Amom nga raw ti pangsapulam kinkwana. Makamulitan. Agpaspasara ka ko na. Barang makitak ti asawa ki jay. Di ba't ngamin umawawag ka niya kon? Ay, agpakuyog ka nga rod Tadi mon sa amo ti turturong ijay Manila. Una nang, natulag ko ni insan ko. Dua kami amapan iji Manila. Insan, nakontak ko ni Edna. Kahit, anyat ko na. Imbaganan ti address nga ayan na. Ijay ti papananta. Imbagam ti ipapantay jay. Ay, isaan insan. Iso akla aton ta. Alaman nga ro. Mapantang nga ro dun insan. Naimbag nga oras mo, Edna. Adda kami, kadwak ni insan ko. Kumusta ka, Edna? Agyamanak ta na sa pulan kamot langan. Ako rin ka. Apay ngay, amasikog ka. Uwan. At di kay mabalin apastrakan ta. At dati asawak ni ta unag. Ha? Asawa? Anyat kayat mo asawan? Ay, sorry Juan. Adan sa bali nga asawak. Kat may katlunton nga anak mi to'y sikog ko. Andiya. Iso adi kan mangnamnama pa'y kanya ka.
Lipatan na kun, tanabayagan alinipat ka, Juan. Dear manang biyanang, nasapa ka na ulila isa pimanawak iti lugar mi, tap nagsapul iti trabaho iti syudad. Ada ka trabahwak kat nagbalin mata nagayem ko, kan kadwak pa iti boarding house ko. May papan kada kami iti gayem ko ti pagtarayan to'y kapadasak. Rugyak man nga rod, ti agsalaysa. Juna, kano nga tanga itad ni Madam ti sweldo tayo? Dahita ti Jack mo, friend. Panagsusweldo, idi kalman ng awan mo tinted na. Kanayon langan nga mala daw ti sweldo tayo. Ikaw, tanusan talata at yaguray. Itid nang tumula siguro. Ay, kas ano nga rodan nga jay, dit me, no kasta lang. Sapay na ibus ti kwarta kon. Naa? Kano laang iti nag-break kayo iti nobyom, friend? Itada manen baro ang nobyom? Kat siyempre ada nga rod reserba nga ko nada. Ay! Apay, iso na lang ayate ada reserba na. Ura siyak mata. Ay, un gayam, kumusta kayo matan nga ka ni Philip? Ay, nasaya at latamot Sagpaminsan laangan amapan iti inumana pagtrabahuan ta. Kat inaklon mon. Ay, saan pa'y? Pag panunutak pa'y man anaimbag. Ada pa'y ngamin ni Carlo. Agdat-daton mo't laang dayjay kanya. Ni Carlo nga katrabahuan tayo. Wen, jak nga rod amuno, asino kadakwada ti pilya. Ay na, sa wakas, nakasweldo tayo matlaangan. O di, matuloy yun, ti date yo. Ay, katawan Apay, kapoy. Ay, anya nga oras, ti panagawid mo. Agsapanton Eh, pagturugam nga ron. Iti boarding house jay kadit ko. Awan ka no ngamin kadwa na ijay tanagawidan ni Adiyang na. Ay, no kasta nga road, paumayok to ni Philip dito boarding house ta. No, okay lang kin ka Sige lang. Awan mat problema no maipapan iti data nga banag. Kita lang Juna Ta baka no makita di bakat nga landlady tayo kat ay. Adumanan nga ibagbaganan. Mga babaen tumanan. Nakitak ti lalaki anang sukon iti best friend mo itay Jonah. Asino da itchay? Ay, ikwa, nana. Di mo ibaga ang nobyo man ni Elvi da itchay. Ay, saan mo't siguro adakas no makirelasyon man nana. Single mo't tong tigayim ko? Anya? Babae kayo ngam kastakit din. Agsisinukat ti magsuksukon kada kayo. No daddo ba, agsisinukat pa iti umayin yo iti boarding house yo. Tinapatag akit, agbaybayad kami iti abang minana. Concern naklaan kada kayo iti gayim mo. Mawantirong ba nga pagdanagan nyo, taam mo mi ti aramidon minana. Ay! Narigat ti mailawlawan, basag. Nay, simangput ka mo, gaya mon Elve. Uwan, nasa pa nga nag-awid ta baka makita nakman ng landlady ta. Apa nga agsapati pa nag-awid mo, kunanan tumanan. Nagtuktok nga rod idirabi Salsaludsudin na, no asino, dyan ang sukon kan ka. Talaga matdata nga bakat nga, anya kumatibibiyang na ngay. Saan mat nga iso natimang pakpakan kanya ta, di ba? Wen, amo pa'y man mo't iti dayta bakit? Sapay nakapigpig sa tiniwat na. Saan mat ngamin nga nalakatag sa iti boarding house? Ay kaganos talatan Naimbag dito ita libre ti danom ken asideg pa'y ti pagtrabahuan ta. Sa bagay mat kay ti Ay, ni Philip ngay. Ay, nagawi dun nasapa mo't arimwar. Kat, kumusta mo't ti date yo? Mayat lata friend. Hang kami nga ng restaurant. Nag-take out kami lang ang itikinan medyo boarding house na. Ay maturog ka mo nga ro dun Madlaw puyat ka. Kaya dapay trabaho tayo ton rabi
tapos pasamakin ka, Elve. Itay pa'y ang makadkadlawa, kasla saan ka nga okay. Ay, maulawak nga, Rod. Apa yan? Ang kuman nga amo. Ay, mabitlaan. Takasaritak ti bosta. Ibagakin ko na ti kasasaad mo. No babalin katagawid ako mapay. Talaga nga hangkon nga kaya ti bagik. Ay, uwan. Isu ti ibagakin ko na. Di bali taman manulaang mo ti customer tayo ita. Ala, panawan ka pa, ta kasaritak ni boss, wan. No, kasta, masikog ka, LV? Ang kupulos nga yung pagharap nga agbungat napasama kada kami iti dayjay nga lalaki. Ay, una yung nagasat ta. Ni, anyat kahit mo nga sawan, hamoy baga nga masikog kamat. Kasta nga rod, friend. Imbaga ka ni Philip, idi na palabas sa lawas, hanggang di namat makaklunti si Kuko. Ay, no kasta, agpadata nga rod. Oray ni Fred, awanan bibiyang nakanyak. Linukunak na dyan nga lalaki. Ti ko na nakabsat na ti kadwa na iti dyan nga boarding house. Ngamahan matgayam. Nubya na matgayam dayjay. Anya? Kasano ngayon ti trabaho ta? Numamuan dati kastoy nga kasasad ta. Sigurado nga papanawan data. Ay, mailimod tapay. Agtrabaho tapay iti uray manuabulan, friend. Nasken nga agurnong ta. Tapno adda pangrugyan ta. Agsarita tapay man, LV. Ha? Apay ayan na naingga? Idi pa'y napalabas sa bulan ang makadlawak. Ha? Masikog kayo ka di itigayam mo. Nana. Ibagam ti pudno kanyak. Madlaw ngamin na dumakdakkel ti tiyanyo adwa. Tangiwat yung mata. Nagpigsa. Kababain kadagiti lumabas nga tataw. Ngam, agpaisaw ang masikog kayo. Wan nana. Ay na. Dahitan ti bagbagak ka na kayo. Oh, anya ngay ita. Nailawan kayon. Kat, ayan ngay, dagiti nakasikog ka na kayo. Awanan. Awan ti sir bidagi dyan nga tatao. Anya? Ay, sana mabalinti kasta Kasi kayo, no di na kayo tulungan. Ay, awan maramidan, men. Nagpukawan nga kaslasok dagi dyan nga tatao. Awatan milatan ati kastoy nga gasgasat me. Ay, nagrigatan ay ati kastoy, friend. Naku nampay. Imbag atahan nga dakkel ti binayadan tayo di ospital idinag-anak ta. Wan, narigat latagayam no awan ti kadwa, friend. No awan maibaon. Uray na dagsen na trabaho, kapilitan nga ramiden ta. Kat ano santan Anya nga rod ngay. Aywan, awanan ti plano nga agawid ijay lugaryo. Jak kayatan tagsubli ijay. Tawam mo lasang petak ijay. Taam mo ta broken family kami. Si kangay. Uray siya ka? Awan mat lang ti sang patak ijay. Ta nabayag matan nga natay dagiti dadakkel ko. Awan mat kakabsat ko. Isong ay tuyakon. Ay, no saan ta nagtrabaho iti dayjay nga inuman. Saan siguro akas iti nagbanagan ta. No siya kakot, hanakon nga agsubli iti dadya nga inuman. Kan hanak matlangan nga makirelasyon. Anya? Narigat ti mailawaan manan. Guston jay na minsan nga nailawaan ta. Hantan nga nayunan. Sa bagay, friend, husto ka. Narigat tagsapol iti lalaki a responsable. Iti kastoy nga sitwasyon tatadta ay na. Talaga nga marigatan ta, iso nga agtulag ta niya. Hantan nga makirelasyon kahit kailan. Agpapadamat lang dagita nga lalaki. Madamot kit di puntom.
Narigat ti makatumpong manen iti irresponsable. Di bali takanayon mo't nga agkadkadwata. Wen hanta nga kasapulan ti lalaki ti biyagta niya. Nangyaga kiti tinola, nakong. Ay na, agyaman kam unay nana. Nakaturog pa'y mo't gayam dagiti anak yo. Uwan nana, uray ni LV, nakaturog pa'y ta napuyat idirabi Ada ka di pa'y bagasyo. Ada pa'y mo't nana. Ni bagayo laeng kanyak no kasapulan nyo titulong ko. Ada aklaeng ditoy. Pagyamanan mi unay nana. Uray no kanayon kayo asung batan idi kat nasaya at kayo latta kada kami itigayam ko. Uray natangkan ti ulo mi adwa kat di na kam pinapanaw. Basta di yun ulitin ti kamaliyo. Unana, kun saan kami mutlaangan nga agtrabaho iti dayjay nga inuman. Awan mangkita kayo laangan iti daduma a pagkwartaan nyo. Mabalin nyo ti aglako iti makmakan dita sangwanan. Awan no saan ipadas yumet ti online selling. At least, makaduwayo pa'y dagiti anak yo. At iti bingay mo, iti napaglakwan ta, pren. Oh. Uy! Ha? Juna, asino jay lalaki nga kasarsaritam tadtay? Dayjay ka di? Ni Jacob dayjay. Agararam kanyam. Nobyo kit din, pren. Anya, kaano pa'y? Apay ngayon mo imbagbaga nga dagayaman agararam kanyam kat inaklon mo pa yan. Ay, kunak ano nadlaw mo? Unay kamatan? Di ba nagtulagan ta nga awan ti makirelasyon? Kabalan ta matiyagbiag nga uray awan lalaki. Kasanon ngay? Amang anuhan nga mapagtalkan man ang dadya nga tao. Ala, nasaya at atao ni Jacob. Saan akas kadagiti lalaki ana amuta idi? Ay kanuan gayam. No malpas ti balay nga ipatpatakder na. Ijay kaminto nga agnaed. Ha? Panawan na kami ito yan. Ay, kwa, pren. Mariknak ngamin desidido ni Jacob amang ikalay sa kanya. Ay, unay matan. Han nga kasta tinagtulagan ta edi. Pren, di na kumaguraan, Ta sino nga iti hanga gumura no kasta nga try duranak. Han mo nga tinungpal titulagan ta. Nagasat kalaunay tanaam-amom ni Jacob, Jonah. Un nga rod nana. Agsingsingput kan ha? O nagasat ka, tada lalaki anang seryoso kan ka. Un nana, kan agyaman nakadagiti tulong yung akada kami, kabayatan ti kaadami ditoy. Nawanan yaman na. Di mo lipatan ti sumarungkar ditoy no saan ka abisi, Un nana, di kay madanagan. Niningay LV. Anyamot nga iti plano na. Agnauddalat ta ditoy taawan mo't daduma apapananda nana. Kinapudno na. Nasakit, tinakam jay gayim ko kanyak. Oh, apay ka no. Gapo, tan nakirelasyonak manen. Nagtulagan mi nga min idi nga awanan ti makirelasyon ang naamamukmut nga rod ni Jacob nana. Aniya? Alala. Patsyak, maawatan na kan tumatlaang jay gayam mo, John. Di mo kumagurguraan jay gayam mo, nakong. Asino matehan nga gumura ngay? Kasdya mate na ramid nan. Agbalin kakit di ko maanaragsak para ken kuana. Di ka madanagan. Kas ken kuana, maamamom tumet ti lalaki para ken ka. Ay, wen gayam, mabalin nga ibatiak ti anak ko kanya yo, nana. Apay, sa dino ti bapanam. Agbiro kak kumaiti pag-ubraak.
Oo, sige, sige. Siyak ti makaamo iti anak mo. Ket saysaya atem ti agsapol iti disente at trabaho. Iti kasta, maited mo dagiti masapsapol ti anak mo. LV, anya dyan nadamag ko? Inuman mo't gaya manan ti pagtrab-trabahoam. No choice nga rod, nana. Kita ata amang ano mailawan ka manan. Ay nahanto nga mapasamak data. Sigurado am laeng. Hang kayo kadi nga madanagan. Araramidak man ti amin, tapno ayatan nak da dyan nga tidi. Tapno ikasarnak mat. Teddy? Uwan ni tidi. So kay may inuman nga pag-ububraak. Agpaparamakan niya nang hanakit din nga panpansinan. An nga makarek na. Iso nga aramidak man ti amin nga kabalak. No kailangan nga ginto tumbuyak. Tapno agbalin kami nga close. Aramidak. Iawit konta ito da dyan nga tidi. Pangaasim. Pilyum ana imbag ti lalaki apakiinayatam. Nangrura ket addan anak mo. Tanyat pa nagkitayo kanyak. Jak amo tagpili. Inuman manen tinagamamuan yo. Di mo amo ti husto a kinatao na. Diya kaya ta mailawan ka manen. Di ka agdardarasudos balasang ko. Uwin, nana. Good. Matuloy ka di matlang ti plano tayong agsyat, Teddy. Wen, iti boarding house ko langan. Sige nga, Rod. Siyak ti makamoy ti arak nga inuman tayo niya, pare. Sakto mati makamoy ti pulutan. Agtek sakto kanya kalpasan ti trabaho niya. Wana, orayak di text mo. Ayabag to dagiti gagayam ko, tapno adda kadwatang agsyat. Dato ti ginatang ko nga arak, pare. Upat nga buti. Nagadon. Kat kunak man umay dagi jay gagayam mo nga kunam. Sana sigurado na makaumay na. Di na matriplyan ti text ko. No, handang umay di dua talangan nga agsyat niya. Ay ka wana. Apay kapoy. Kat anya nga ti ginatang mo nga pulutan, pare. Nagluto ak iti adobo. Sige nga ron. Irwar mo taro, gian takit din ti agsyat. Panguro-urayan ta kadagi jay kakadua ta niya. LV, madlaw ana hangover. Wana na ta nagshot kami ka ni Teddy. Sigurado ka abaro pay dayjay a lalaki. Uwan nga Rod, single ni Teddy. No agbo nga tinapasamak itinagbaatan medi mayat manan. Sigurado nga ikasarnak to. Ikamat ko ati bagik kanyan ano agsikugak. Ta ipakitak man ka ni Juna nga hanlang nga iso na ti ikasarda. Uray siyak mat Ne. Palagi pan ka manen LV. No anyaman tinagkamaliyam idi di mun ulitin. Kasano no itarayan da ka manen. Nariga ti mailawan manen balasang ko. Teddy, ate bagak kanyam. Anya dayta? Ibaga mo, tadapay papanakin ton madamdama. Masikugak. Anya? Nagbunga tinapasamak ka data idi napalabas nga bulan. Ay, pangaasim man, LV. Di nakangawin iti kasta. Hanak nga gang angaw. Ibagbagak tagpaiso. No ang ka nga mamate, ada pa manaknak ko. Nailaw ang talaang iti dahi di arami. Tagpanata na bartag. Ngam saan ka nga ayatan? Urayan niya taramidak talaga nga hanak kayat. Hanak nga ayatan. Hanak nga ikalaysa nga uray masikugakon. Sana kaskan ka ti babae at type ko. Kan may saka atumboy, saan ka di? Ay kwa, hanak ka di nga tumboy. Kunak lang dayjay. Pudpud no nga babae ak. Basta saan ka nga ayatan, LV? Apayad da ka di parikot mo, LV. Di ka agro nga, mga numariing ti anak mo.
Habay, anyat na pasama kaya. Talaga nga awan na makiti na dyan nga tidi. No di nakakayat ti may sa lalaki, di mo ipilit ti bagim. Kasano nga ron nga iti si Kuko. No kasta, masikog ka manan. Uwan nga ron, nana. In black pa yan ni Tidi. Nag-alis mat lang iti boarding house na. Oh, day tanti bagbagakken ka. Kaasi ka man nga roden balasang ko. Awan ka diti trabaho ita, Elvie? Ay, agla ko aklangan iti merienda, nana. Nasaysaya at pay. Tapno mailiklik kamot laeng iti pakaisag makam. Ay, Jackman, amo no apay nga kasto tigas at kanyak. Ish. Agpanunot ka nga minanaimbag, sakbay nga aramidem ti may sabanag. Narigat ti mailawan kunak nga ruden. Sikan tumot laeng ti nakakaasi iti udi na. No dim ngagak kumakanya yu idi. Talaga ang maudi ti babawi. Ang manyangay nga rod. Agsingsingpot kakit di. Dumteng tulat at lalaki ang maikari para ken ka. Iti kasto nga sitwasyon ko, ada nga tapay mangayat kanyak. Nga oray may saak nga disgrasyada, nana. Anya tigatangan niyo, Manong. Sa anak agumatang, umayak la makiis-istoryakan ka. Ha? Hindi pa makit-kita ka. Mabain at makisaritakin ka. Taamangan ko nakno di naktumot lang pansinay. Ay, kastaya. Sa gayam ni Selmo, may saak abalaw kan pensyonado. Awan nobiyak. Ha? Mabalin ka day, di makisiningad kan ka adeng. Akat, wana, mabalin lata, Manong. Pasaray inal daw metin sa sarsarong karan nakadayjaya Selmo. Ay, ang kuman nga amoy iti dayjay nga tao. Papansin launay. Panagkunaket, kurso na danaka. Ay, awanan oras ko iti kakasta nga banag, nana. Nakong nasaya at atao ni Selmo. Hanan nga lalaki ti priority tadta. Ag-urno nga kit di para iti panagpas nga ko. Nakiitak nga inikan na ka iti chocolate, idi na minsan. Ay, uwan kay nan kaon. Ngam, han nga gaputa kay nan ko ka-type ko matanan. Ay, si kakit dimot na kong. Anya tamom ngay, ang mga no ni Selmo gaya, mo na talaga ti parakan ka. Sabong parakin ka. Uy, kumkumpor may matantetitad mo kanyak. Gapo, napatid ka kanyak. Ha? Imposible, no di mo madlaw nga anda pa naggustokan ka. Nga, uray kasto ti kasasaad ko. Okay lang mo't kanyak. Awan parikaw. Maaklunak nga uray adan anak ko, kat masikugak pa yan manan. Noon Kastamot no ay ayatem ti may sa tao. Maaklon mo amin. Sapay awan pa'y planok nga makirelasyon manan tadta. Mauray nak nga ta. No aklunan nak, awan to ti pagbabawyam. Nakasagana ak amang ikalay sa akin ka. Kalay sa nga dagdagos. Isuntumot lang ti pagturungan na. No kasta, aklunan na kaon? Uwan ata nakapas nga yakon. Uy, hagyaman ak. Di kanto agbabaway ang nangaklon kanyak. Sigurado ka Wen, di kanto marigatan. Tatulungan ka amang padakkel kadagiti anak mo. Kat apaman amal pasti kasarta. Agnaid kayo ni jibalay ko.
Ibilang ka kas pudno nga anak dagiti dua nga anak mo, Ilbay. Promise ko na itakin ka. Ay na, awan madan. Impakat naman ti kinasarampiting dan. Pwah! Anyaman tinasagap mo at chismisan, Matilda. Ha? Ni Feli aka anak ka? Masikog ka na. Anya? Kat adan samot nobyo na. Agkasar dan samot tag. Anya nga kasar. Kaano awan kwarta di lalaki apang ikasar na ka ni Feli. Iso nga aglib-in da kanulatan. Boo! Agbasbasol na lang itikas dyan nga raramidin da. Kat anyat mabalin nga ay no talaga nga awan kwartada. Una, ngembasol ti aglib-in asaan ang nagkasar. Sarampiting tumo na jay aka anakak. Minansa. Takas jay ti inana idibalasang pay. Tila pakirirelasyonan na iday. Alay ta ka manan. Agsasangamanon ti ibang bakam. Kaagpay suba. Imposible ani kabagis ko kaawan pulime agarang ganjang. Bala, sa nabalay ta adamot mangitak dariti sikog na. Uray pay. Basta maditikas jay nga aramidon da. Basol tikas jay. Nakarubwat kayon, ante. Mapantayon. Nay, nagsapa ka mo. Tay, malala, sumrek ka pa'y silya. Tanay, jak pa'y nakapagpulbos. Ay, nagbayag kayo mat nga grub-rubwat. Aldawan. Mabiit laangan. Agpulbusak laang. Mapantan ka anakan. Ne, je bibliayo hanyo nga liplipatan. Aday jay bagkon. Mabalin aya mo ajak alaan day jay. Keimportante day jay iti papananta. Mayat nga rod no kasta, ante. Dinanang mo ngay. Apay, saan nga umay? Ada ka numat aramidon na. Ho, kas jay la kanayon jay inam. Tunggal adda Bible study, adda pambarna. Makamumutin numapanto ijay impyerno. Uwan kanayon kumatlang nga palagipan isuda. Pati ni tatang kandag jay kakabsat ko. Kanayon ko isuda nga kaskasabuan ngam kaslawan mo ti dengdeng ganda. How, baybaya mo na ano di da kadenggan. Tao ray ni Uncle mo. Di nakipang pangag dayjay. Kanayon ko nga awisa na sumurot kanya. Ang di na kayat. Sana balik ka no, tamakimismisa mo't iti Domingo. Makaamuda na iti biyagda. Agkukuyog dan to nga mapan iti impyerno ata nasukir damat. Ay, wan gaya mante. Naamuan yung diyama ipapan ka ni Judilin. Ay, saan pa ay? Anya day taaya? Katno adamanan ka barbaro nga boyfriend na. Aya! Ay, una yun day jay ababae. Agsusukat tinobyo na. Enton kwan, agsikog banayn. Wan nga roda Kaslan, tumat ngamin mabisbisi na ni iti lalaki. No adag aram kanya na, aklunan na nga dagos. Awan pa'y palabsan na. Puli da mo ngamin ti sarampiteng. Hay, awan da gita at tao. Nangisit ti kararwada. Taawan pa'y umnaw nga aramid da. Agbas-basol da iti kasjay nga aramidon da. Nanang, adda kadwa kasi mangpet ni Pani. Naubiyak. Ha? Naimbag nga orasyon, nana. Di mo kunak alalaki ti pakirelasyon sana padam a babae, Janain. Ni Pani ti ay ayatek nanang. Sana ka makarik na iti ayat iti lalaki. Basta ni Pani lang ti loves ko. Ay, saan ang mabaleng? Kaya't mau tiagtuok itimper daw. Sinaam day ta babae. Katsi ka mo't Panay, Sumapul ka iti lalaki a pakirelasyon. Saan ka tapadam a babae? Ay,
Makiasawa kayo kiiday iti lalakay, tapno aganak kayaw. Maawatan da kami kumamit, nanang. Ay, basta tsak kayat. Basaul ti aramidam. Agsina kayaw nukunak, agsina kayaw. Nukas tamot lang. Nasaysayat lang agtalaw kami, nanang. Anya, ay anak ko, di mo ko matagidak sa inti bagbagak. Ta para mutla iti pagsayaatan yu adwa. Diyak kayat nga agbasol kayaw. Basta pumanaw kami. Kasanda kami mutla mawatan nanang. Malalagarudain. Saan kayo nalapdan? Ta diyak kayat nga agtalaw ka, anak ko. Lakay, intamaki Bible study. Si kalatan bakit, tanay, adapay aramidag. Ay sibuga kiti bulak. Kastala ka na yun ay! Tunggalawisin ka, ada ka na yun pambarmaw. Apay, di ka mabutang iti kastangar aramidam, ah? Isu nga raw ana itao ka, tapno agdayaw ka, kani apaw. Makimismisa ak matiti Domingaw. Sa bali pa'y dayjay, ah? May mayat mutlaeng no agiin nadal tayaw iti sasao ti apaw. Alay, si kalatan ti mapan. Umayak tao no maminsan. Intun awan aramidag. Ha! Makamu ka. Basta awan to ti pababasulam. No madusa kanto iti kastangar aramidam. Kasano ang maisalakan ka, no kasta ka, magsisalakan nga rudan iti bagbaginan. Ha? Natangkan ti uluyaw. Ante, masikugmat gayamanan ni Insan Philly. Anya? Ay, nagbasit pa ilajay anak na masikugmanayin. Ay na, uwan ante. Kat amuyo, sa balimanan ti ama jay si Kugna. Anya? Tay sigud anobyo na ngay. Nagsinada ka nun. Anya? Ay unay mo tindagita tao. Nagtuturod ang agbasbasol. Ay, day tako nga minang tadida mapan makimisa. Tapno malawlawagan kumamot ti panunod da. Uwan nga roda. Handa tayo lang nga tultuladen. Nga di numinggo nga makimisa tayo. Da tayo pa iti para kararag iti simbaan. Kan para basa iti Biblia. Dalaala, di mo tultuladan dagita akakasinsin mo ama nagbasaw kaanakan. Uwan ante, amok mati nasaya at kanhaan. Isu nga hangkun tong aramidin ti kasjay. Managbasol dagi nga kakasinsin ko. Ipag-erma, mabalin abagbagaam ni Feli nga anak mo. Tanay, masikog man gaya main. Ay, uwan nga roda ipag. Nagbiit mo nga roda nakabirok iti kasukatin mo na anubyo na. Ay kabagbagaam mo ngamin Bagbaga akmet nga madumulat na ngamin tagaram kang kwana. Kat masulisog mo no kwa. Ay, awan na ano kasjay akanayon ti aramid na. Saan ang maisalakan? Kahit nakasarita mo ti baro anobyo na. Ibagam, ta ikasarnan ti anak mo. Ay, agurnong dan sa kanupay ipag. Tawang pa'y makwarta jay lalaki. Kahit aglib-in damanan. Kapilitan ng aipag. Ay, sos, awanin napaklan launa yun naman nagbasol ni Feli no kastalaang. Kabsat ko ti ama ti anak mo. Isu nga adam mo siguro karbang ak ama kibiyang. Ta awang ka nga rudan day di kabsat ko amang bagbaga iti anak na. Ay, Di mo ipalubos nga aglib inda. Ibagam taag kasarda pa'y nga umuna, sada agdun na. awan mo maaramidak ipag. Ha? Konsentitor ka mo nga ina. Ipalubos mo latan nga agbasol jay anak mo. Di kaila mabutang iti kastangar aramidon yaw. Ni, si kamat gayam ti masabat ko Edmund. Eh? Papanam. Kwa, di talang silya.
Sika ngay, papanam. Ay, itaman balay jay padak nga religyosa. Ada Bible study mi ang amin. Ay, kasta ya. Mayat nga rod Ilaklak aman na kami na, selya niya. Umaya ka kid di Awisan ka man kid di Edmond. Mayat dayjay. Tapakaisa la kanam. Mailiklik kay ti basol. Sige, inton maminsan ton. Tadapay ngamin papanak. Papanamanan aya. Ni, sabong samat datay mo nga nabalkot iti papel. Ha? Aywan, isagot ko man. Ni, pangisagutam ita nga Edmond. Secret. Sabong parakin ka, Irma. Ay na, kababain. Bakbaketan akon. Ngamsagutan nakpaylay ti sabong. Anya ko matidakas na kat pakaragsakak nga rudmat. Oh, awatam kat din. Ay ket, agyaman nak nga rod Edmond. Hagam sayang daytoy asabong. Malaylay tumulaang daytoy no bumayag. Naggastos ka paylaang. Numaminsan, numangisagot ka manan iti sabong. Mabalin na daytoy maimulalangan. Tapno saan na sayang, Edmond. Tay addaramot na. Ha? Ay, oo na niya. Oo, sige. At least, imbagam. Amok to no sumarunaw. Okay. Kasanungay. Aklunan na ka din, Irma. Ay, kababain samit. Ang mga nuan niya ti sawan ti tao. Bakit akon nga makinobyo akpay laang? Anya ko matibibiyang da. Saan mo't nga isuda ti agin nayat? Datamot. Isong aklunan na kaon. Amok nga damot panagayat mo kanyak. Marikrik-nak na ita. Ay, aklunak Edmond. Nabayagan nga dariknaken ka. Nga mabainak lamang aklon. Ta saan tamot nga agbagay. Bakbaketak ngamsi ka. Manulaang mo't atawan ti bait ta. Sa nga pulo laang mo't atawan. Okay lang na ita. Alan, aklunan na kaon ta agdeng natan kas agasawa. Ay, mala. Sige nga roden Wunan. I love you too, Edmond. Oo, hogyaman ak, Irma. Ala, ante! Jay ipag mo! Sumarampit yan! Ha? Apay aya, Celia. Kat no nagpaaram gayam ka ni Edmond, kat isuda ka nun. Anya! Ay, yung kabagbagaan. Lapdam kit ditan Asawa day jay, kapsat mo day jay, di ba? Kan ada asawa ni Edmond, nagsinadalaang. Basula tararami danda. Ay, lakit di Ay, naglokon. Impakat naman ti kinaampang nan. Mangibabain day jay nga ipagkaw. Bagbagam isuda ante. Pag sinamkit di. Apay aya at tila pakibibiyang ang Matilda. Di ka baybayan ida ta biyag damit da ita. Asawa day di kabsat ko ni Irma. Isaw nga adakar bengak amang bagbagaken ko ana. Bakbakitan ang makinubnubyaw. Kat balo matang. Uwin ngam adasawa ni Edmond. Nagsinadalaang. Angam nagkasarda iti mo na nga asawa na. Saan asika timang pakpakan kadakwada? Iso adi ka makibibiyang iti dayta. Anyat serbek a religyosa. No jak ipakat ti amok maipapan iti sasaw ti apo. Basaul ti aramidon da. Iso a masapol nga agsinada. Bakbakatan na dyan nga ante Irma. Nga makiboyfriend pa lang. Hanaan mo nga katawaan tayo tiliklikod-an na ante. Ay, win nga rod Ay, no siyak siguro ti mabalaw. Ay, mabain ako na makiboyfriend. Talaga ti mawid jay anak na kinkuha na nga ampang. Kita jay anak na. Dua nga inauna jay anak na. Ta, agduma dagiti amhada. Uwan nga roda Kadda jay mat nga Edmond, han nga agpampanunot. Imbis nga jay padak ko mga ubing taraman na, ngamhaan mat. Ay, no makiin nayat ka, Celia.
Pilyum to tay talaga abaraw. Di awan sabit na, ken awan bisyo na. Ay, uwan ante. Amok, dagita nga bambanag. Anyat serbyak nga relihiyosan no hangko nga ipakat. Piliak nga permi ati pakiasawaak. Han nga kumkomporme ta. Kat numabalin, padak nga relihiyos ati pakirelasyonak ante. Tapno agpada kami nga maisalakan. Kat mapangkamin to ijia langit. Ala, Huston Erma. Di mon ikaskasot yan yaman namang mangag mo tapno saan nga sakit ti barukong mo. Nagsakit lang kami na panunutan. Api akas jay dagijatat tao. No asino pa'y dagiti dinuminggo agmisa. Kan dagiti tattao amangas kasaba. Isuda mo ti manglalais kamangkat kataway ti liklikodak. Damat lang na Matilda kan jay kaanakan na asilya ti mang dildilaw iti relasyon ta. Saan da kaya ti relasyon ta, Edmond? Saan nga isuda ti agbali na tubang iti inayat ta, Erma? Do kasapulan apumanaw ta ditoy, aramidin ta. Tapno mayadayuta kadag iti toksik at tao. Sige, umano tak, iti day tasing-asing mo, Edmond. Pimanaw mo't kaya man, da Erma kan Edmond dito'y lugar tayo. Oray sa dino pa'y ti papapananda. Di dan tumaitarayan ti basol da. Basol ti aramidon da. Wen, basol no basol. Ang awan karbe nga mamang lais kadakwada. Kan no agistorya kayo kaniselya, kat katawaan nyo ida. Nangalaan nyo nga iti karbengan nyo amang katawa iti padayo ataaw. Kat amin tayo mo't kat managbasaw. Andaya na santuan ataaw. Adda! Da kami ang managsimba day ta. Di mo maibagat ti kasta. Tauray dinuminggo kang agsimba, kan agiwarwaragawag ka pa iti sasao ti apaw, ang kastamad ti ugalay. Kasanaw, apat yan na kadag ti awi sa matataaw, no kastamad ti makit-kita na nga ugalay. Amok isakit mo ni Erma, talimod nga minakras mo. Na, kita ti kasta paragpampanunot mo. Umno ayad lang ita nga ibagbagam. Papay, kasta ti religyosa. Kandi mo kadngan ti pada mataaw. Di ka kundi dilaw iti madaingar aramidon ti sabali a tao. Tamis mon tupay nga anak mo. Kat adda kalimlibin na apada na mutla a babae. Nalipatam, tumboy di anak mo. Kundi dilaw kay ti bindot ti sabalay. Ngamjay anak ta, di mo mat nga rod mabagbagaan. Basol mutla ti aramidon na sanaya. Makidenden na iti pada na mutla a babae. Kwalakay. Di ka makasaaw, tamapaiswan ka. Sa kita masay. Di ka una, ita kababain ti kastangar aramida. Imbes adilawam, uno oyawam ti aramin ti sabali at tao. Ikararagam kit di Tatipod na nga anak ti Diyos. Saan anauyaw, kun saan atismusa. Awanan na nang sininaan na kun ni Pani. Ay nasaya at kidiya. Tapno mailisi kayaw iti basaw. Jak kabaalan diag may sana nang. Jak na iruam ngawan kadkadwa na. Ada kami makanitatang mau akad kadwam. Nobya ti kasapulak na nang. Nobya! Iso masapul ngagsapulak kadagos iti kasukat ni Pani. Anya! Asino ta kadwam asimang pa dyanin. Nobyak na nang. Ni Eloisa. Naimbag nga oras mo, nana. Janain, saan man natila irabrabak mo, Amok amang rabrabak kalaang.
Pudno ti ibagbagak, nanang. Nobyak ni Eloisa. Agnaedan dito'y balay. Taag din na kamin. Sapay la ko ma. Tamaaklunnak nga agbalin na manugang, nana. Ay. Agtal na ka. Ay, agpadata ba kahit iso adinak man awagan iti nana. Kahit nubyok nga rudan to anak mau. O di nana kunakun ka. Unaw, nanang paiki di kumaa. Ay, saan? Jak maaklawn. Agsina kayaw. Jak kayat ti aramiden yaw. Nulapdan yu tinayat mi. Agtalaw kami langin. Ay, saan na? Sino nga ti katulungan mi kan ni tatang mo? No panawan da kami anak kaw. No kasta nga rod. Di daklapdan iti kayat kong aramidan, nanang. Ante, tulungan dak ko ilamang dak. Ha? Nay. Hapayaan, Celia. Intarayak di asawa ni Brother Rosito. Dan natiliwan da kami nga naturog iji balay. Anya? Hapay, adaya relasyon yaw kan ni Brother Rosito. Kwa, uwan nga rod. Na-develop nga mentirek na mitaka na yon kami nga agkuyog. Anya? Katkasla ko na di asawa ni Rosito nga agdarom. Anya nga darami da kanti. Tulungan dak Kumusta jay kaso da Celia kan na dya Rositaw? Ay, kasjay lakay. Nagsasarita dahi jay barangay. Naimbag ta saan pinatuloy jay babae ti darum na kontra kadakwada. Okay. Anyat makunamiti na ita, Matilda. Makunak nga? Anya kumangay? Jay ka anakam analaing agdilaw. Isumot gayam tada aramid na. Ay, manyangay. Tao laeng mit nga agbasaw lakay. Dahita nga ron kait. Amin tayaw agbasaw. Awan na santuan. Iso ano ada makabasaw. Di mo katawaan wano tagtagibasitan. Tas ana nasaya at tikasta. Ay, uwain lakay. Namiris kung day tabidot ko. Puno unay dayta anak ko nam. Imbes adilawan, wano katawaan tayaw dagiti agbasbasaw. Ikararagan tayo kit di ida, lakay.